Ti Masakbayan. Ti napalabas, marayaw ni Nana Marna, gapu iti kinaragsak da Leo kan Dexter. Agtultuloy ma ti panaglaklako da silina kan ligaya. Agingga ang nagbalinda anasingad iti tunggal maysa kada Leo kan Dexter. Nakarik na nga rod iti panagayat ni Leo kan ni Silina, kat nagdaton iti balasang. Iti maysa arabi, sinarungkaran ni Leo ni Silina, iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas anapauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Imayak dito'y balayo si Lina. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo, Si Lina, nakaikadang ka ka din? Leo, talaga ka di nga ay ayatan na. Wan si Lina. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawan ti panagsanaay mo, si Lina. Di na ka di kayat. Kwa, Leo, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Agpaiso si Lina? Wan, gaputa sipod pa nakakitakan ka. Sabali tinariknakkan ka. Kat iditingitingak anaimbag, agayatak kan ka. Nanang, inaklon kon ti panagayat ni Leo. Kat awan ba't tidakas na anak ko? Di kaano nga iti plano yo pa nagkasar. Ni nanang mat. Agam-am mo kami pa'y anaimbag Wan ka day anak ko. Nasayat ba't no adan kaayan-ayat mo tapno sa anak amadanagan. Apay ngamin amadanagan kayo. Amangan ko nak numabakitan ka abalasang anak ko. Ni nanang mat. Day tapay lang ti pagdanagan nyo. Ay una anak ko. Gaputan na rigat ti agmay-maysa. Uy, mayat ti isam mo Selina. Kat naragsakak nga rod. Inspirado? Kunanta na kasta, ligaya. O di nasaya at no kasta. Apay, inaklon mo ka din? Inaklon konti. Di panagayat na Panagayat ni Asino, ligaya. Ni Leo Tamok mo tadi mo kayat ni Mang Julian, talo makayan day jay. Wen, ligaya. Ha? Agayan ayat kamin kan ni Leo. Ayun na, makapakilig ka ba't si Lina? Sungbatam matan ni Dexter. Kasano asong bata, kat saan mat nga agar-aram? Ha? Ang agayat ka kan kwa na? Ay, saan man na siya ti pagdamdamagam si Lina? Tikit di maipapankada kayo kan ni Leo, ti pagsaritaan ta? Ay na, uray adda ni Selina iti biyagyaw. Aglinong kayo mat di unay sobrang ti gagat yumat. Ay na, insan. Mabasa nga rod da ito abuno. Nakarkaron to dagsan na. Sa bagay. Umapal ka niya. Awan nga minti agayat kan kakait. Ha? Uy, saan mo ta? Sakit lang ti ulo na ita. Kasano kumasakit ti ulo? Inspirasyon ko na Sa bagay. Mala, barang tumuredak tumat nga agarab. Saan mo tin anagaw-awid ti anak talakay? Wan nga raw. Amangan no madam at apit da. Ay, wan siguro Bareng tumamadamuten iti mayat a presyaw. Tapno adagong gunada nga imadayaw. Wan nga raw. Daita ti kanayon ko nga ikarkararag. Kastamot ti karadkad tayaw. Un bakit? Sapay ko mata na salun at tayo akanayaw tapno awan parikaw. Wan nga rod lakay. Kat sapay la kumaa taagawid da iti mabiit. Kailiw ko una yun ti anak ta. Adan to siguro bakit? Di ka madanagan. Mayat ado tinaapit tayo itimula tayaw. Un nga rod, Uncle. Sapay ko tamayat mo ti presyaw. Mala,
Pilyan nyo na imbag. Ilasin yaw dagiti first class kan second class. Angam, magatang nga ta dagiti second class. Wen, dayta ti pagsayaatan na no nangina ti presaw. Tauray dagiti second class wenno third class ket gatangin da. Ay, kastagaya manggay. Wen, baraw. Ay na, Uncle. Saan ngamin nga mo ni Dexter? Gaputa ka na yun, edi amabangkrap ti gardin na. Kastaya. Mala, pilyan tayaw dagiti naapit tayaw. Tagrubwat tayo inton madamdama. Intay ilakaw ni Jay bagsakan. Sumurutak nga takada kayo, insan? Katuan na insan. Agsarak kami mat ka ni Selena. Ay kat inton bigatin Mamangano ag sakit tinakam na. Ay na, maawatan na dayta. Basta ibagam. Insan. Ay na, dayta ti may sarasaw no apay ajak kaya ti agaram. Masapol nga ipakada ti amin na papanan. Ala. Sumurot akon. Awanan ti adwa sao. Kasta insan. Awan ano di ka sumurot. Amang ano saan nga ibaga ni Uncle Tipod no apreso tinatag. Anya? Nay, apayan anak kao. Aglibi-libi ka mo dita. Ni Leo nanang. Kunana nga umay dito balay ita. Ang awan mo. Ay na, anak ko. Amangan mo't no adda makagapo, no apay asaan nga imay. Ay, di ka kasta-kasta, anak ko. Kasaritan pa'y nga umuna. Kat damagam no apay adi na kasi narungkaran ita. Wen, nanang. Imay ka pa'y laang. Pasensyakan Selena. Kalaat ngamin nga adda na panan mi. Amangan mo't da sa bali anapan mo sinarungkaran. Asino kumangay? Si kala ang ti babae iti biyag ko. Isu adi ka agpampanunot, itinuan niya laditan. Kami pa'y aglako kan niligaya. Panawan ka pa'y dito balay. Agsarsarita kayo akan ni nanang. Ha? Ay, saan kumaa? Taglalangan tayo kumaamangan. Saanan? Mapanaklatan aglako. Pang-asim kumamata si Lina. Saan kumamata kasta? Jack ingagara ti amin. Kan may isa, agawid ak pa ijay banaw. Makalawas ko siguro ijay. Sige, panawan kan, Leo. Uncle, agpakada kami kumapay. Agawid kami kumapay ijay banaw. Ay katuan Ingkay pa'y umiliw kadag itinagan yaw. Uncle. Medyo nawadwad mo itinabingay yaw. Isong agbakasyon kayo pa ijay. Ang magsubli kayong tumanin at agmula tayaw. Uncle. Magagaran ni Insan Leo nga agawid. Tamapan na ibaga kadag itidadakkel na ang agkalaysadan kini Selena. Ha? Kastaya. Adan plano yung agkasar ka na kan. Ay, awan, Uncle. Jack amuman ka na Dexter. Chismoso launay. Nay, Insan, di ka matagtaga rin. Awan, insan. Agawid talang arudan, ngam awan pa'y gaganay gayam. Awan day toy. When no, at dasan nyo ang nagkinawatan kini Selena. At ang arod, di nak maawatan. Anya? Ay, talaga kasta, Insan. Saan nga iti amin na kanito kat naragsak ti ayan-ayat? Addang-adda ti saan apagkinawatan. Ang rumbang lang nga pagsaritaan nyo anay imbagday ta. Uninsan. Agsarita kami to, ito nagsublita. Kanayon nga awan gaganay gayam Selena. Apay aya? Kasla na dagsan akanayon ti barukong ko. Ni, apay ngamin. Ibagam tapno amok. Nadagsan ti riknak, ligaya. Gaputa nagawid ni Leo ijay lugar da. Kat saan kami nagsarsarita. Ay na, pinabayag yumot ngamin ti di yung nagkinaawatan idi. Wen nga rod, ligaya. Nagmaditirik na no kastoy. Kastay ko na dan, adda nga adda ti saan apagkikin na awatan.
Ngam saan aday ta ko matipakadadaulan ti relasyon nyo adwa? Wan ligaya. Kat agyaman na. Gaputada ka akanayon adumdumngag kadagiti ibagbagak aparikot ko. Wan ta saan talaang nga aggayem si Lina? Arig na agkabsatan. Nanang, tatang, awatan yu dayto agatad. Ay na, uray saanin, anak ko. Awatan yu kit din nanang. Isupay abus-buson nyo, intun nagsubliak edi ayanda ang kalalipyo. Agurnong kakidi anak ko. Abangan no kilad nga ibaga dagiti dadakkel ti kaayan ayat mo kagkasar kayaw. Awan pa iti plano mi dayta, tatang. Kumusta nga ti relasyon yaw? Mayat latamot, tatang. Ay nasaya at ano kasta. Aywanan nyo nga raw ti relasyon yaw tapno at namasakbayan yaw. Wan, tatang. Wan, anak ko. Tapno agkasar kayon. Kat maadaan kami mutin iti apo ko. Ligaya. Kailiw ko ni Leo. Napayag nga rodan, kat di da pa'y nagsubsubli. Apay nga ta? Ipapas da siguro at agbakasyon. Tan umay damanin dito Garden akanayon ti ayanda. Sa bagay mo't ket di Ay, agbabawi ak. No kumata kinasaritak sakbay anagawid ijay lugar da. Saan ko maakastoy tinapasama? Anya ngay, talaga akasta si Lina. At dalatamot pagkamalyan ti tunggal may sa kada tayo. Ngamday takat pagadalan tayo kuma, tapno saanan ang maulit pa'y. Wen nga rod ligaya. Sana bali. Urunusan mi daytoy asaan mi anagkin na awatan. Naglinis ka di mo't laeng iti silid da Dexter ken Leo, bakit? Wan lakay. Kasla ita dyan baga da apan nagsublida. Wain, tapno agmula damanin. Ay wan lakay. Nagagat at talaga dagijay. Iso dati kaduan iti nabingay. Wain, bakit? Naruamdang aminan iti panagmula. Gaputa sipod ubing da. Insuro ida dagiti naganak da. Wan nga rod Saan akastay na o di nagabang ditoy. Pinanawan dakit din tay kaimulmula da. Wain, bakit? Iso asaan ka nagkamalay anangayab kadakwada. Tatang, agsubli kami ni dyan lugar dang kalalipyo. Ay una anak ko. Ket agan anos kayo ijay Tanay, mayat mo't tibingay yaw. Un, tatang. Naanos na ang kalalipyo. Iso aganado kami mo't nga agtrabaho. Ken adda inspirasyon mo. Un, tatang. Nayon nanday ta, Ala, aywanan niyo ti relasyon niyo kunakmanan. Saganaan niyo ti masakbayan niyo. Husto amin dagiti imbaga ni tatang mo anak ko. Kat day tatilaglagi pam ije papanan nyo. Agsin nakit kayo kini Dexter ichay. Tada kayo matag kadkadwa. Unanang, tatang. Ala, mapanak nga rodan. Ala anak ko. Aywanan na ka ni Apo Diyos. Agyaman na. Gaputa nagsubli ka matlaang Leo. Un, si Lina. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan Leo. Si Lina. Sapay ko ma. Tanapunasan ti saksakitan tinakam mo kanyak. Wan Leo. Kat pakawanan na kuma iti impakitakkan ka iti kalabas. Wen, di ka madanagan. Maawatan ka. Gaputaan mo, nagsakit laang tinakam mo kanyak. Agyaman ak unay Leo. Laglagi pom akanayon. Ay ayatan kay ti kasta unay. Kastaak mat si Lina. Ay ayatan ka mat unay-unay. Talaga asupo. Ay punda ito'y bakit? Ay wan nga rod lakay. Nagpigsa kituto. Nagpigsa pa ti angin na. Ay natataal siguro dagitiin mula tayo. Bayam dagita mula. Ti
dikit di karadkad tayo ti panunutan tayo. Sa bagay Anya day jay, nakapigpigsa. Huni rod bakag. Kaslada nargaay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.